Danas će nam se na treningu i na našoj školi boksa pridružiti Martina Bos. Veselimo se tom jednom mladom, zgodnom ženskom biću da bude s nama, a isto tako da joj prenesemo boksačko znanje, da zna boksati baš onako kako se uvijek u Zagrebu boksalo i ja vjerujem da ćemo biti svi zajedno zadovoljni i sretni. Martina, možemo odmah i startati polako. Budi nasuprot meni. Ostani s nogama široko. Napravit ćemo jedno zagrijavanje boksačko. Još malo ćemo se udaljiti, još udaljiti, tako da ne bacamo jedno. Znači širina je negdje u širini naših ramena. Uvijek malo smo na prstima, uvijek malo prste opipavamo i prenosimo težinu. Idemo sa krošejima koji nas najviše nose na stranu. Idemo tu istu stvar ponoviti sa aprikatima. I idemo direktima, znači sad ćemo samo odozgora preko ruke, hop. Znači, boksački gard, mrvicu samo uže, mrvicu samo, tako. Da se osjećaš udobno u gardu. Na prstima smo, pete malo van. Tako. Znači da si usmjerena prema tijelu protivnika. Malo smo pognuti, brada prema naprijed i sad ruke vise tu, dignemo ih. Laktovi nam malo taknu tijelo, tako, znači ne idu naprijed, nego više su uz tijelo. Stisnemo šaku, gurne šaku unutra, tako, i sad dignemo ruke gore. Hop, i opusti ramena. Tako je, da ti ramena budu skroz opuštena. Tako je, to. Hop, ideš prema natrag, hop, ideš opet prema meni, hop, pa me ganjaš malo, pa opet, hop. To se zove vođenje borbe. Znači prednja ruka, dok god ne nađeš rupu, dok god ne nađeš priliku da počneš pucati neke druge udarce. Jako je važno za svakog boksača, baš kad se natječe, kada sparira, da prvo dobrih nekakvih pola minute, minutu, možda i više, vodi borbu prednjom rukom. Na taj način osjeti distancu, zaštiti sebe, znači prije svega je važno da te neko ne klepi po glavi, da ne primiš udaraca, a tek onda da vidimo da li možeš i samo nešto zadati. Ajmo u gard. Idemo početi sa aprikatima, malo su nam uže noge tu, mekano, hop. Prebacit ćemo malo na krošeje, idemo, hop, direkti, opet aprikat, idemo malo umarit ritam, opa, smanjit malo ritam. Krošeji, direkti, hop, idemo opet aprikati, idemo direkti, bravo Martina. Izuzetno je zahtjevno prikazati svu kompleksnost boksačkog sporta i sve dobrobiti koje čovjek može izvući iz njega. Međutim, baš ovako sa ljudima koji vole boks, koji su ga zavoljeli kroz trening, koji su natjecatelji u srcu, ali nisu se natjecali u samom ringu za bodove, boksali meč koji se boduje i kojim se diže ruka. S njima mi je sjajno odraditi ovakav trening, pokazati im neke bitnosti, ali uvesti ih u ono, rekao bih, dušu boksačkog sporta. Nadam se da sam barem jednim dijelom to uspio postići danas na treningu sa Martinom.
nas da će idući treninzi u boksu biti još nadahnutiji i da će ih oplemenjivati sa svojim, da kažem, dodacima koje vidim da joj idu. Martina, hvala još jedanput. Možemo i ovako i na kraju. Izmislit ćemo ga. Hvala.